Valesla, hermanta, Valesla, callane. Tare. Are, chire kayar mishan. Ay. Noche, hermana Martita. Hermana Domitila. Buenas noches, hermano, ¿cómo está? Marta, Buenas buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? Marta Domitila, Buenas Naya. noches, hermana Romina. Buenas noches. Hola, Domitila. Buenas noches, hermana Martita, Neina, chao, Yarbanguicho. Azúcar, ni cachán. Buenas noches, hermanitas. Imaynaya Kuchinkichis. Hola, hermano Edgar. Buenas noches, hermana. Buenas noches. Hola, Evita, buenas noches. Buenas noches, hermano. Buenas noches. Buenas noches, hermano Gabriel, Romina, Marta Alejandrina, Manuel René, buenas noches. Imaynaya. Marta Eva y Maynaya. Apagó su micrófono. Hola Carlita, hermanita Ana. Hola John, buenas noches. Hola, hola. Buenas noches, buenas noches. Buenas noches. Hermana Eva, micrófono ya pichicoy. Apagar baricón, ya. Ay, camaranta, pues. May pico ng kasanya. Ventana buscar pues. Kaya bede ito topi, kamera ya apagar bakapungki. Wata, ma. Ahora sí, ahora sí. Chao, si tú opinai tiene más cámara ta, chay micrófono. Ya solito, ya solito. Eso, achay to pinky. Chao, tama. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Evita. Marco, buenas noches. Hermano Domitila, Martín sería Kashanki. Chere Shawa. Hola Gabriel, buenas noches. Hola Romina. Hola Marco. Ay, vas a matar para lo que Marco. Pergawa Samantha. Hermano René, buenas noches. Ahora muy más y como mucho. Hola John. Hola, hola, Marco. Imagina que sean que extrañas sean que estás ni de manach. Man. Se encanta que chisan y venga, ¿verdad? Chere Shakshan Chech. Chayda, chayda. Kailado pines casan utirisha cosa, Chay falta chayda, amarte laida. Are. A kailado pines se encanta que chisan.
Archay Terishakushan Chay Sengat Kichini. Sengan Kichini. Sengai Kichis Raigan Patas Amores Tawaichu. Sí, guasí, Hola, hermanitas, ¿cómo están? Buenas noches. Hola, mi Saray. Hola. Buenas noches. Buenas noches, Maita. Buenas noches, Maita. Buenas noches. Ya. Yo, Ahora, chamo, ahora, apagar el fuego, micrófono está. May sumajamos a canquichas, hermanitos, hermanitas, buenas noches. Kunankay chise, gotuchakuinincha, jallarisun, kay cristiano causainincha, gotuchakuita, taquiwan, ¿ya? Taquirisuncha, kay 135 taquita. Kay 135 taquinin, Jehová, munakuiwan, nisunki, ya chayniyos kay waway. Entonces, taquirisuncha, tukuison, ¿ya? Ya, mañana kusunchi Jehová Dios mate, ¿ya? Tataigo Jehová, que es tu comiacamuigo, may ta gracias nigo y ampactaga, gracias nigo y martinchus kan ya. May monakuinigis y kuchuaigo, may tia chuaigo, y kan nectata kunankaipi, kutucharikusaigo, que es un necta. Jehová Dios nigo, Espíritu Santo ita que muego sapoch nigoma, hinamanta sumachta y echakunegopach. Y piscunachos, yachichimuascaigo, palabra y imagina, payunap sumachta, chegante, yachichimuascon, yachimunoigo, yarikunanko, primatachus niscancuta, Jehová kan yarichi. Kan yachanki, machos sapognigo, nistascaigo, chemagina yana pariuaigo, cagochacuipi, y Jehová Dios nigo, catapuni
Gracias nigo, kunampis kay yachakusqayta sunamasigumun willarinayupaq, yuyayniyupi sonquyupi qhipakuchu. Tukuy chayta mañarikuyku waway Jesús sutinpi, amén. Ma igual hermanos ni sumahamusqa kankichaq, kay qhatuchakuy cristiano kawsayninchaq, imamanta kunanchis yachakusun. Astoanpis kay yachakuypiqa qhawarishun imaynatachus, waqkunata yanapanmanchu mana manchachikuspa chiqankaqta ruwasqanchaq. Ruwasqanchaq pikunatataq yanapanman imaynata yanapanman qhawarishun chaymanta. Ñawpaqtaqa chaymantataq qhawarishun imaynatachus sumaq yachachiykunata mask'ana karqa kay libro números 25 y 26 pi. Chaypitaq yacharikusunchik imaynata rikucharqa Jehová Dios yachayniyuq kasqanta Israelitasman hallp'asta rakispa. Chay takiqa yarisarqanchik chayman hinaqa maytapuni nuqanchikta kusichiwasun imaqtinchik yachayta quwanchik Jehová Dios ninchik. Chaymanta rikuchiykuna kan, umalirichiykanqa Cristian tukuy chayninpitaq allinta qhawarikuna piwanchus masichakunata. Chaymanta qhawarishun videota yachakusun. Al último, qhawariyasunta Jesuspaq yachachiyninmanta kay mundo tukukuynin qaylitapini kasqamanta. Y kunan qallarishun hermanos ni kay qhatuchakuyta yawnpaq kaq partepi waqkunata yanapanmanchu mana manchachikuspa chiqankaqta ruwasqanchaq. Chaymanta hermanunchik Gabriel Valdivia parlarimuasun. Qallar hermano. Gracias, hermano. Mike Aglapis, Pucuchata, Hapinquicho, hermano y hermana. Bueno, Waquinta, misista cachanco, Pucuchasta, Hapinam. Waquinta, mana misi casting, matas banco, trampata churanco, tienen trampita fierro manta, de sortiter mío y chaita, Hapin, Pucuchata. Y matas banco, pero Hapinam, chay trampao. Bueno, puntitan pitian ujo fiedito. Y chaypita que churanco misquita, churanco y chapis grasitata, huitata churanco, o mana chayri churanco aichitata, quesituta, ¿no? Y mapaj chayta guayamunapaj hukuchata, ¿sí? Los hukuchas jamun chayga chay sumanta chay huiritata, chay quesituta, mi chayga, sato pa chay trampata, ya está. Happy pacha. ¿Sí? Bueno, y maraiku caimanta para los Sánchez. Y maraikuchus ajinata kai tiempopi cura su payaga. Mis iwan ni sunman pai happy tamuna. Especialmente Jehová, siervos ninta, camachis ninta, happy tamuna. Ñopa tiempopi ajinata pai zuarga. Israelitasta Hapinampa, ni son chay trampa. Imagina, Mascarina Biblia, chaytas kashan números capítulo 25. Mascarina chis, números capítulo 25. Lerizun chis, ujis kaikaj, versículo 1. ¿Ya? Números 25, 1 y 2. Números 25, 1 y 2. Chay, es que hay versículos está Lerizun. Niwanches, Israelitasca, sitin pitia corganco. Chaypitas carista Muapmanta, Warmis, Wan Kuchichakuita, Gallacarcanco. Chay Warmis paikunata pusarcanco, Maipichus lantis ninkuman, Uiwa Wanuchiscasta, Haiwacharcanco chay. Israelitas chay mikuikunata, mikui sicotanco, y paicharcancuta, Moabitas para lantis nin. Entonces, matatas chaypi kashargani, ni las paiguna chay mozo jalpaman, chay cacha, chay suma jalpaman, ya con una página de tasa, ni paiguna tía corcanco, moab kayam, ya. Israelitas ya en una carga chay suma jalpaman. Chay one piece, y matas duas cargan con chay laya sunasca, moab mantas sunas. Bueno, texto ni guanches, chay versículo pi. Nin chay caris war mismo ni kuchichakuita gallateca.
Milla y más taswaita gallar canto. Chaita Jehová mana gustar gacho. Charaigu, paiguna mais sumasta cuida kunanku carga, mana trae trampa, mana chay trampa mangurma. ¿No? Ari, paigunaga, chay niras chay suma halpama y gushaspa, maita paiguna cuida kunanku carga chay man. Hasta One Piece, Yoricunche Hina, ñaupa semanapi, y mata zuana carga chay zay balak nisga, pai tuku ima manta trampata churaita munalga izar. Balam nesta. Balamga usahra zuna carga. Kai usahra zuna chay trampata churaita munasharga israelitas ñaupa. Kunan imatas pasan man carga chay man. A ver, kunan kepan versículos tatas ñaurinachis. Kai versículo 3 y 4. Kunan. Ikin capítulo man. 3 al 5. ¿Ya? 25, 3 al 5. Y nin, ajinata paigunaga, usachikol kanku, Baal, peor, te yupai chanama. Chaimanta tata Dios ga maita pun israelitas pa piñakor. Chanta tata Dios ga Moisés magnerga, israelitas pa tukui kurah ninkunatah tantach. Paikunatatas noga ñaupakaipi kuanyurachi, unchaipi sumah inti kancharimushakti. Ajinamanta tasnukonga israelitas pa contrankupi kaha piñakuini nista. Moisés ga israelitas pa juez kahninkunata tantachispa nerga. Tapos nikicha ellos nikichespi okupi. Ellos nikichi okupi pikunachus Baal peor te pay chay 5 chaygunata wanyurachiches nispa. Paiguna maita cuidakunanku carga mana chay trampaman urmananku. Chayraigu imatas pasarga chay. Bueno, haga el tiempo piselitasga kay Balaam pa trampapi urmarkanku. Paiguna llapi piensas kankuray. Paigunaga imata piensananku carga antes chaymanta. Bueno, Jehová Dios chaykama sumasta paigunata harkarga. Pero imaraikuta Jehová Dios mana harkargachu chaypi. Paigunapi mismo piensas kankuray chayta. ¿No? Deseos ninkuta chayta juntas kankuray chayta. Mana pensar kankuchu imainatachus Jehová Dios librarga Egipto manta. Mana pensar kankuchu imainatachus Jehová Dios harkarga chimpampapi hagay tiempopi. Mana chaypi piensar mucho. Chayraigu paiguna deseos ninkuta. Paiguna zuaita munarka. Chayraigu ashkas chay tiempopi unmarka. Capítulo 25 de Números, chaypi guyaguanchis. Ashkas unas niwanchis. 24,000 zunas, chay tuku israelitas manta, nin guañorcancu y maraikuchus chay trampapi urmascancuray. Chayraigutaj, versículo pi libro Biblia manta, 1 Corintios, capítulo 10, versículo 8, apóstol Pablo nerga, amayataj cuchichacu y cuchapi purinacho. Paiguna manta, wakin cuchichacu y cuchapi urmarcancu ajinata. Niraj chay suma jalpama y aykunampaj, urmarcancu chay trampa. Entonces, maillaki carga. Paigunampaj. Chanta, pitas chaypi sumasta defender ganisum. Pitas chaypi sumasta zuarga. Mana, hasta Jehová Dios papiña, kui agrandanampa misoma, ¿eh? Leerisunchis kunanga versículo 6 manta 11 kama chaykikin capítulo man. Por favor. Versículo 6 al 11. Inin chay pachapuni israelitaga madianita warmita haraman pusa y corga Moisés patikunanta. Tuku israelitas tanta cuspa Dios wantinkukuna toldo punkupi wagarasachtin. Chaytas y cuspa sacerdote Aarón pa alchin Eleazar pa churin Fines. Israelitas tantas kakasharkanku chaymantas de itawan oxina lanzanta sumasta wakikuchispa nin chayzunaj kepanta zerga maipichus kasharga chaykam. Chay puñuna cuartoma yaykuitawan nin wixampit oxispa wañucherka
chay Israelitata, chay Marianita warmiti. Ajinamanta, manaña cargachu guañuche ongoy Israelitas tukuchisarga chay. Chay kama leisons. Y matas de paranchi. Pita, chay chaypi ni may valientes y curimo. Chaypi ni guanchis, sacerdote Aarón pa alchin Eleazar pa churin fines, chay israelitas nin, chayman zitawan, oxina lanzanta sumasta wakikuchikuspa, chay zunas que panta verga, yakinamanta nin, chay cuartoma yaygushaspa, chay oxinawan nin, chay israelita, ajinamanta, guanche. Entonces, chay pitas y matas pashar, hatun yaki y carga, y maraykuchus mana israelitasga, más chakunanku carga, chay moabitazgo. Chay wampis, may yaki y carga y maraykuchus, huchichakorkanku. Chay trampaman urmarkan. Entonces, chayta may hatun yaki apamorga entero yaktanta. Jehová Dios maita chaymanta piñakushar. Chay wampis, kay fine es misma, israelitasga, valientemente pay. Chari, guanicherga, chay israelitas, chay moabita. Entonces, y mata caimanta y achacusumen, hermanos. Bueno, kay tema suticum. Huascunata yanapan manchu, mana mancha chicuspa, chegan castas huascancha. Ari, hermano. Chega castas guaita munancha, sumasta calpachacunche chaiga, hasta wan Jehová Dios ta kaita kusicha. Imainata kai tiempo pi chaita zuasumna. Chay pitia mufti bujitota, por favor, churaripuego. Ajinamanta kai fines zuaskan raigo. Jehová Dios gamana israelitaswan, piña corgacho. Uzuna chegan castas zuaskan raigo. Imainata kunan tiempo pi chaita fines hinas zuaita atizumna. Especialmente jóvenes, ¿chari? Colegio Picachaspa, Chega Casta, Maita Calpachacunches Chaiga, Manachu con tiempo ashka jovencitos e incluso profesores, Yachachinku, Evolución Manta, ¿sí? Pero no ganches Calpachacunanches tian su trincharinapach chaimanta. Chegan Castas Guaitas, Sumasta Calpachacunches Chaiga, Kaitas Maita, Pusichenga Jehová Dios. Chayrego, hermanos, ni mailla pipis cachaspa. Chegan castas guaita munanches, chayga ama iskayra yanacho. Ari, kay dibujupis de kunchej, chay pitian, si pasita pay, colegio pi testigo cacham, paiga su magta pay defenderisha, chari. Kay causa y manta, colegio pi achachinku, evolución, pero pay y matas guashan, su magta pay chegan casta, guasha, y achachiza. Mana ajinacho misa Biblia ni shama. Chaita hermanos nei calpachacunan chestías guanapa. Calpachacuna, mailla pipis cachaspa, chegan casta, allin casta guanapa. Ajinamanta, usichisunchis hasta wan Jehová Dios minche. Gracias, Potito Manta. Ari hermanos ni, tapau tapuricunan chestía. Mai casta mana manchachico canan chestía. Tucuy tiempo piernas. Chaitas guanches chaiga. Entonces, Jehová Dios estaban cusichita a tizones. Anchata agradecego, hermano Valdivia, sumachta umayrichimunki. Ari, tukuininch mana manchikuspa chigankachta zuanatia. Chari hasta wampis, no gancha ejemplo casun menchaga, maisumach kanga wajkunapis, ajinata zuanankup. Gracias. Kunantah ñawparispa sumaj yachachigunata o sumaj maskanaka Biblia manta, números 25 y 26. Y mainatat yacharikunchka manta sumaj yachiguna maskaspa ver. Chaymanta hermanunchak Marco Escobar y Ana Pariwasuncheo. Cadero hermano. Gracias, hermano. Entonces, Kai partita en Ancuna Roan Kichpi. Entonces, Chaipasta,
En Carisunche, ñawiri punawanchepa, números 26, 55, 56 versículos. John y Ana Parión, que por favor, ya, maquisitos. Entonces, 55, ñawiri Galvananche, Carla, chanta. 56. Hermana Domitila Ojares. Chanta familia Ledesma. Ya, entonces familia Ledesma ya en la pausa. Callarizón entonces. Hallp'ataqa zak'inki suerteta chuqaspa. Sapa ayllu hallp'ata hap'inqa tatanku sutinman hina. Gracias. Hallp'ataqa rak'inqanku suerteta chuqaspa. Hatun aylluspi kachun chayri huch'uy aylluspi kachun. Gracias. Tapuy chaypa hakinata animanche. Imaynata rikucherqa Jehová Dios yachayniyoq kasqanta Israelitasman hallp'ata rak'ispa. Imaynata rikucherqa Jehová Dios yachayniyoq kasqanta Israelitasman hallp'ata rak'ispa. A ver, hermana Eva, qallarizun qam. Micrófono ikita hap'iykuchay, hermana. Mana hap'isqachu kashan micrófonoyki hap'iykuchiwa. Chay azulituta ñitimunki. Ahora sí. Kunan parlaringo, hermana. Ari, tatancha hiaga maya cheniko, maya atiniosta. Pai hawarga, familiata pisi, familias mara, pisillata alta, partinaputa. Aja familias tagri, hatuta gonaputa. Chaywa matar duarga, yachacher, mana yachaynuch, podernuch, canta chay zeranan carga. Israelitas, pero más separaron cuchichay. Ayaygayu, paiguna pura y deschuracorgan. Gracias, hermana. Entonces, kay ñawiris kanchik manjina, estaban su incharinapas, Imaynata Jehová Dios niche, yachayniyo kasqanta, hasta rakispa rikucherqa. Imata ruwarqa Jehová, imata ruwacherqa nisuma. Ami soe noja ojarchan maquita. Ya. John, por favor. Ari chaypi sutita reparanchis Jehová maya chayniyuq kasqanta imaqtinchu spay. Cantomanta haywaraman karqa, kay familiapas, kay ayllupi hinata, pero mana, suerteta chuqaspa. Entonces, pimanchis pisi chayaq chayqa, entonces, tumpitata yaparej kankuni, aylluma hina, ayllun aska kaqqa, entonces, askitata hap'ihnin. Pisi kaqri, pisisitullatata hap'ihnin, pero mana aqllakuyta atishchu kankunin, kayta nuqapaq o kay nuqap mana. Chayrayku sorteopi chuqarqanku. Eso. Ahina kaman carga chayqa chapis paykuna pura maqarakunkuman carga, ñanakunkuman. May hatun ch'ampay rikuriman carga. Entonces chayta Jehová Dios rikuchiwanchik. Jepan tapuysito, imasta yachakunchik kay semana Bibliata leespa kuna. Imasta yachakunchik.
Imasta yachakunchej kay semana Bibliata leespa. Domitila Maquindojarisa. Hermana Domitila, a ver, están por favor. Libikpa mirayninqa tukuyniqpi karqanku. Killayuqmanta pataman iskay chunka kinsayuq waranqa qaris. Paykunaqa mana Israelitaswan Cuscachu yupasqa karqanku. Imaraykuchus paykunaqa hallp'ata mana hap'inankuchu karqa. Ya, gracias hermana. Hasta ahora. Mata yachakusuno. Jonathan Ojarisha Maquinta. A ver, John, por favor. No. Cae versículo 3, cae capítulo 25 mantane, chavanche, Jehová Dios maita piña cuscanda. Entonces yo ya suman Dios, cascaray cucha mana piña cunanta, mana songo nanananta, pero mana, pai nin, chay israelitas cuchichac sangumanta, manchaita piña corgane. Entonces ya chavan chimitata cae, Jehová Dios ima sagrata ruahta rikuahtinche, piña kumpay, mana kusikunche, hasta munan pay allin kahtapuni ruanancherta. Gracias, John. Sumasta. A ver, hasta ahora. Amisadai, por favor. Números 25:7. Fineas no ve, hijo de Eleazar, ha actuado rápido, ¿no ve? Cuando estaba entrando el hombre israelita con la mujer madianita, ha actuado rápido, no se ha quedado a esperar. Entonces, eso nos enseña que también nosotros debemos actuar rápido cuando algo malo está pasando o estamos haciendo. Gracias, Sami. Sumasta. Gracias. Bueno, sumasta kay semana wakichikurgan kiche. Jepan semana pa ajinata wakichikunayapun. Gracias. Gracias, hermano. Y marcó sumasta. Kuncharisha waigo, kai Biblia manta son ichkun, y mata ichkun chemanta. Kunanta Biblia nya horizonte, kai números 25, 1 al 18, más cariwachech, números 25, 1 al 18. Chaitat hermanuncha, Wilmer Ledesma, nya horipaso. Kadero hermanay. Israelitasga sintin pitiakorgangu. Chaypitas harisga muatmanta warmisman kuchichakuyta gallargangu. Chay warmis paygunata pusargangu maypichus lantis ninguma uywa wañuchisgasta haywarashargangu chayman. Israelitatas chay mikuygunata mikuychikurgangu yupaycharganguta moabitaspa lantis ninguta. Ajinata paygunaga pusachikorgangu Baal Peorta yupaychanaman. Chaymanta tata Diosga maitapuni Israelitaspa piñakorga. Chanta tata Diosga Moisés manerga. Israelitaspa tukuy kurajkunata tantachi. Paygunatata noga ñawpagaypi wañurachi.
unchaypi sumaqta inti k'ancharichimushaqtin. Ajinamanta tasnukonqa Israelitaspa contrangupi k'ahay phiñakuynin nispa. Moisesqa Israelitasta juez kaqkunata tantachispa nerqa. Sapa unigichis ayunigichis ukupi pikunachu Baal Peorta yupaychashangu chaykunata wañurachichis nispa. Chay pachapuni Israelitasqa Madianita warmita haraman pusaygorqa. Moisespa rikunanta. Tukuy Israelitas tantakuspa Diospa tinkukuna toldo punkupi wagarashaqtinku. Chanta rikuspa sacerdote Aronpa alchin Elieserpa churin Fines Israelitas tantasqa kasharganku chaymanta llaytawan oxina lanzata sumaqta wakichikuspa chay runa qhipanta zerqa. Maypichus kashasqa chay kama. Chay puñuna cuartoma yayguytawan wisampi oxispa uñaracherqa. Chay Israelitata chay Madianita warminintinta. Ajinamanta manaña kargachu wañuchiq ongoy. Israelitata tukuchisharqa chay. Chay kama iskay chunka tabayuq waranga Israelitaña chay wañuchiq ongoywan wañurganku. Chantaqa Tata Diosqa Moisesman parlarqa. Israelitaspa contranguta phiñakuyninta Finesqa thasnu. Imaraykuchus nogataq hinallataq payqa songonpis chay huchamanta t'impurirqa. Chayrayku nogaqa manaña astawan phiñakuyta atiymanchu. Willay noga paywan allinyakuy tratota ruwasqayta. Chayrayku paywan guni sacerdotes ruwayninta wiñaypa ruwananpaq pay hinallataq mirayninpis. Imaraykuchus pay songoyta t'impurichikorqa. Chay hucharayku hinallataq Israelitaspa perdonta tarirqa. Marianita warmiwan kushka wañuchisqa karqa chay Israelita sutenqa karqa Singri. Chay warmitaq karqa Simeón ayllumanta kuraq kaq sulpa churin. Madianita warmi sutitaq Kokbit karqa. Payqa karqa Madian t'akamanta kuraq kaq sulpa churin. Tata Diosqa Moisesman nillarqataq. Madianitasta tegeraspa purichi wañurachichejta. Paykuna sahra mañasninkuwan gankunata sahra kawsayman apasonqachi. Paykunaqa Baal Peor lantinkuta yupaychachisunkichik. Madianitaspa kuraqnin kaqqa ususi Kotzbigrayku payqa lanzawan wañuchisqa karqa. Maypachachus wañuchis ongoyqa apachimurqaykichik chay pacha. Vale, hermano Wilmer, sumaq ñawrinki. Diospa palabrantaqa ch'uytamantapu ñawrina, chaqanta. Chayraykus kay kaypi llank'asharqanki kay yachachillaypuni chay folletito. Nin sumaq yachachiykunata a ver kaypi nin ama uqraqllata parlaychu. Ari ma uqraqlla parlasunchaqa ma entiendekunqachu. Chaypiqa kashan Biblia ñawiraqtinchikqa kashan a veces patau qaririna, pishimanta parlarina. Uq ejemplota kaypi churan imayata chayta rusun. Wakin imasta sutincharinaypaq nin sumaq kallpitawan parlarinaitian hatunmanta. Wakin runas waq runasta huchachasqanmanta Bibliapi leishaspaqa hatunmanta. Imagínate, entonces waq llakisqa kashaqtinri, entonces pishimanta.
Entonces, Biblia pitach chay entiende con lees kanchi minaga zunaga uyariwan sutit. Kan cosa ñaurin que hermano y sumaj. Chay pituku yang kanan tiempo nit. Ya, gracias. Ya, kunan ñau parisunch entonces sumaj yachachinacha. So sumaj te yachachinacha. Sapo sumaj to wakichikuna tian chay. Sumaj yachach kanap. Chari. Zikuchigo na kanga, ya kallarizun ñawpaj kutipi parlarispa. Entonces, ñawpaj kutipi parlarispa, chaymanta, zikuchiwasun hermananchej, wakichisqani kashan Loida Jiménez y Aida Marín. A ver, parlarimuychaj, ventanitzinchaj, pero kicharicuspa, ¿ya? Eso. Buenas noches, Suti Loida, testigo de Jehová Cani, y Gawantaj u Suma Huyaimanta parlarita Munargani. Buenas noches, ¿y machos carga? Kunanchisipi runason parlarishargaiku kai uhtapuimanta, kai tapuitaj ajinata niwanchik. Pitah carga Jesús? Kan imata ninkiman kai tapuimanta, pitah kanman carga Jesús? No gani Jesús Dios ninchicha. Ya, ashka runas ganjina ninkoi que Jesús ga Dios kasqanta, pero imatata Biblia chaymanta niwanchik. Kai textota ñawripuykiman, kai Mateo capítulo 16, versículo 16. Ñawrimpusayki ya, ajinata niwanchik. Simón Pedrota kuticherga, kanga Cristo kanki, causa Dios pa wawan nispa. Kai ñawripusaykiman hina, imatata Jesús manta niwanchik, pitah pay kasqa. Nini, mana Dios chukasa, más bien Dios ninchispata wawan kasa ahí, chaita niwanchis. May sumaq chay kutichisqayki, ajinapunitaji Jesús ga ma Dioschu, hasta wampis Dios pa wawan. Pero Dios pa wawan kahten, imahtin Jesús kay haypapi wañorga. Imahtin chay kanman karga. Kepanta kunandia hinayatata, watimanta wahyarimuykima, y chaypita kay tapuymantañata hastawan parlarisuman, kay tapuyman kutichisumman. Imahtintaj o imaraykutaj Jesús wañorga. ¿Munawachu? Ari hasta yachakuita munani, entonces kepanta suyasaya, wayharimuyawanki. Ya. Gracias, Mike Achito, te escuchamos ya. Chaga Mike yanapanch un huaquichiscanquicha, y chay tu ejemplo, pues una masis nicha imagina parlarinap. Ñao pascutipi parlarispa. Imagínate chayta parlarisum ñao pascutipi parlarispa. Ninka folletonchakpi ufkakpi nin. Imaynatachus parlarisqayman hina parlarinayki tiyan nini sumaqta parlari. Chaypaqtaqri imaynata parlarinchik nuqanchik normalmente parlakunchik ch'uytata. Mana tartamudeanchikchu, mana tal vez t'ipilla parlanchik mana. Ch'uyta parlanchik. Ahinata qankuna parlarinaychaqa Zonaga entiende wasun ajinata palaktinchaq. Ya, wakichikuna chaypaq sumat. Wala hermanas ni ancha agradeciguich, ya. Gracias. Kunanta huk revisitas wasun ari chay ñawpikuti parlarinchaqna. Kuna huk revisitatanat wasun. Chay pichu kashan Dominga, Copa y Yanapaynin Sazi. Qallariwaqchaq? Hola, buenas noches, Sari, Mainaya Kakushanki. Hola, buenas noches, soy Salgaikipuni, Guajirmuaita. Kusikuni, kunana estaban Jesús manta parlarisunman. Chantapis kaitapuyman kutichinanchaq karqa, imaraykuta Jesús wañurqa?
Imaniwaqtaq Sari, imaraykuta Jesus wañunman karqa. Mana sutita yachanichu, pero ichapi Sadán chantaypa ukuchachakusqa turaykuchay. Chaypa Bibliapi lerisuman kay Mateo 20:28. Mateo 20:28. Leripuankimanchu? Ya, ahinata Pepi makashani nin, novapis mana sirvichikochu hamuni, mana chayga sirve. Kawsaynita goza ashka runasta kacharichinaypaq nispa. Sumak, Hari, Jehová Diosqa wawan Jesucristota noqanchikrayku wiñay kawsayta tarinanchikpaq payqa chayta ruwarqa munakuwasqanchikrayku. Ya, sutita kaypi yarganchik hina chayta ruwanchik, mana sutita chayta yacharganichu, pero kuna yachaniña. Kuntitan videota WhatsAppnikiman apachimuykiman y kay video kashan Jesusmanta astawan parlawanchik. Jesuspa wañusqanmanta chaymantapis imaraykuchus Jesus wañusqanmanta qhawariwaq ha. Kuntitan apachimuway, kuntitan qhawarisa. Imaynari chasunki chay video? Ricorgani hina achititapuni ilarganchik hina chaypi richiwanchik que Jesus manakuwasqanchik rayku wañurqa Ari noqanchikrayku Jesus wañurqa. Pero kunan imaynatataq agradecekusqanchikta rikuchisuman Jesus noqanchikrayku wañusqanta. No sé, imataq rasunman. Kay tapuyman qhipanpi kay urasllatataq kutirichisuma. Yawan yawayki igual kunandiqa hina suyasqayki. Muchas gracias, May Suma. Dominga sumaqta wakichikusqanki, ya mayta sumaq sutisuta revisita ruwarinki, kallpacharinki, may sumaq chayqa, ya. Entonces kay folletunchik imaynata yachachillanapuni chay folletunchikpitaqri kay partitupi chillankasharanki kay 3:15 kaqpi. Tapuykunata ruwaynin, tapuykunatari. Tapuywanpuni imatapis qallarinchik, qantaq chayta ruranki, tapurinki. Chay tapuyqa kallpachan uyuyayninta imatachus yuyashan chayta urqun runamanta. Nuqanchiktaq chayman hina yanaparisunman ichari manachu. Matapunchis machayqa ima yachanchakchu. Runaq sunqunta imaynachu kash imatachus yuyashan imatachus pienshashan chayta ma yachanchakchu. Chayrash tapurinapun tapuykuna ruwana, entiendishanchus manachu, tukuy chay yachanapun. Gracias, sumaqta ruwankichaq Dominga, Sazi, walaq. Kunantaq revisita ruwasun. Perdón, umallirichitanata rikusun, ¿ya? Entonces, tema nin, kay tema kashan kay números 25:9, 1 Corintios 18, versículos manta, y maraygun mana kikintachu nin mashkachus wañusqankumanta. A ver, chama su tincharimuasunchik, entonces, hermanunchik Peter Orellana, por favor. Maisoma hermanos, kuna kutichisun kai números 25:9, chanta 1 Corintios capítulo 10, versículos 8. Y maraiku mana kikintachu nin mashkachus wañusqankumanta. Ñawpaqta Biblias ninchekpi mascarina kai números capítulo 25, versículo 9. Números 25:9. Nin. Chaykamaga iskay chunka tawayo waranga israelitasña chay wañuchej ongoywan wañurqanku. Arinin. Entonces, 24,000 israelitas wañuchej ongoywan wañurqanku. Y marayku wañurqanku. Israelitas sitinpi tiyakurqanku. Chaypitaq paykunaqa Moabmanta warmiswan kuchichakuyta qallarirqanku,
chantapis lantista yupaychayta qayarerqanku. Chayta ruwaspataq Jehová Dios ninchik mayta piñakorqa, chayhina millayta ruwashasqankumanta. Jehová Diosqa Moisésman nerqa, Moisésman pikunachu chayta ruwasqankumanta wañuchisqa kanankuta. Moiséstaj ajinata ruwarqa. Juecesman nerqa pikunachus sapa yumanta kaqkunata wañuchisqa kanankuta. Ajinatataq paykuna ruwarqanku. Pay juecesqa waranqa umasta sapa yumanta wañuchirqanku. Jehová Dios ninchiktaj onqoywan pikunachus chay israelitas chayta ruwarqanku wañurachirqanku. Nisuman paykunaqa karqankuni 23,000 israelitas chay kuchichakuy huchapi kuchichakuy huchasta ruwashasqankumanta lantista yupaychasqankumanta karqanku 23,000. Kay waranqa israelitas karqanku umas. Pikunachus nisuman paykunaqa kutikunkuman hina karqa. Chay pikunachu chay saqray masas washarqanku paykunaman. Chayraykus paykunaqa wañuchisqallataq karqanku espadawan, jueceswan. Chari maysumaq. Chayraykus paykunaqa karqanku kaypi nin 24,000 kasqankuta wañuqkuna. Kunan ñawirina vivilasinchikpi mascarina Primera Corintios capítulo 10 versículo 8. Primera Corintios capítulo 10 versículo 8. Ajinatani. Kaypiqa apóstol Pablo Corinto llaqtamanta cristianosma parlashan. Imaraykuchus Corinto llaqtapiqa runasqa kawsayninkuwan imatapis ruwasharqanku. Imatapis ruwayta atirqanku. Chayraykus pay kayta nirqa. Amayataq kuchichakuy huchapi purinachu. Paykunamanta wakin kuchichakuy huchapi urmarqanku ajinata. Chayraykutaq p'unchayapi paykunamanta iskay chunka kinsayuq waranqa runas wañurqanku. Ari, kaypiqa apóstol Pablo parlashan israelitas. Kay sitin llaqtapi wañurqanku chaykunamanta. 23,000 nin wañusqanku. Chari, imaraykutaq 23,000 nin makarqa manataq 24,000 tachu. Kaypi apóstol Pablo parlasharqa 23,000 nispaqa Jehová Dios ninchikqa 23,000 israelitasta wañuchirqa onqoywan pay wañuchirqa. 1,000 uma kaqkunatataq sapayumanta jueces wañuchirqanku. Ari. Entonces kaypi apóstol Pablo Corinto llaqtamanta cristianosman nisharqa paqtataq qankunapis paykuna hina wañurashankichisman. Imaraykuchus chay llaqtapiqa runasqa kuchichakusharqanku, lantista yupaychisharqanku ajinata. Ichari, chayraykus kaypi apóstol Pabloqa parlashan 23,000 manta. Imaraykuchus payqa parlashan Jehová Dios ninchik chay 23,000 israelitasta wañuchirqa onqoywan ajina saqrata ruwasqankumanta. Ichari, chay diferencia. Chay 24,000 karqa chay 1,000 umas wañuchisqa karqanku, chay 23,000 yapakorqa 24,000 nisqa. Chayrayku kay iskay números 25:9 chanta Primera Corintios 10:8 chay numerosta ojari. Mana Bibliaqa mana no se contradice. Chari mana wajina está chupala. Chari pa sutrita para. Gracias, Peter. Sumas kallpachakamunk sutinchaymanta. A veces números está chayunasta, kikinchayunasta matikuyanchi, pero suticito, chayra maisumas kashani. Kuna entiendenche y Martínez Pablo nishar 20 llaman palascanta. Chari Jehová Juan llaman palasar. Mana jueces Juan samantachi. Entonces hay pipunit ramps yang karisharan kaitanin entienden anko pina parlarini.
kay 17 yachaqanaqa chaymanta parlash. Entonces, ajina pisi palabras su tincharina nin mana entiende palabrataqa mana harinacho nin mana nos repitinacho nin. Entonces, chaqa may sumaqpuni ajinata parlarina, ¿ya? Entiende kunanga wala pita sumaq ajina kallpakuyaypuni, gracias. Ancha agradeceigo. Wala hermanos ni kunanta ajinatu kuichancha, chay primera parte kunan yaigusunch kay última parte cristiano kausaynincha chay tukuichanapaj. Por favor, ñawpaj takirisuncha kay taki kashan 28 takina, ¿ya? Entonces, kay pinin Jehová Dios pa amigos nin kasuma. Takirisuncha tukuison. Ma igual hermanos ni sumaj kunanta uyarison jawaris también videota pero parlariwasunch hermanuncha Jonathan Telles Caimanta allinta jawarikuna piwanchus masischakunata qallareo hermano Sumaj. Entonces, kaypi parlarisunchis allinta jawarikuna piwanchus masichakunamanta. Kay tiempopi icha aska runaspa chawpinpi kawsakunchi. Israelitas chahinallatata kawsakurqanku. Moab kasharqa huk ladunkupi. Sumaq hallp'ama yaykunankupaqti kasharqanku. Pero imapi paykuna rikukurqanku chaymanta qhawarisunchi. Imata ruwasuma nuqanchik, imata paykunamanta yachakusuma, imata ruwarqanku, ima pasarqa. Entonces qhawarina huk videituta y chay videitupi reparasuncha y wakin tapuykunata chay videomanta qhawasuncha. Entonces churaykurinpuayku chay videota, por favor. Ayqaychis noqaygumanta cananeo runas. Pastata kanlla cananeosta rikushaspa ayqashawaq safdi. Casita parlashanki vela. Cananeostaqa pampasta chinkarichisun. Ajina. Jamin, imaninkitaq warmismanta? Warmismanta? Moabitasmanta. Uyararqankipunicha?
Ñawpaq ch'isis uyarerqani wakin warmi samusqankuta. Chaywanpis ma rikurqanichu. Nino qaykupis. Hinapis imastacha parlashanku. Imasta parlashanku. K'achitas kasqankuta ninku. Mana Israelita warmis hinachu. Astawanqa sumaqta p'achalikunku. Parlapayrinapaq hinallataq kanku. Chanta, ima munaspataq warmislla hamunku. Imata munashanku. Hamin. Mana sina imatapis warmismanta yachankichoqa. Sut ikashan. Paykuna yachanku amorreosta atipasqanchikta. Aswanashka kaqtinkupis. Seonmanta oqmanta reyestapis pampachallarqanchikta. Mana atipanapaq hina kashaqtinkupis. Chayrayku kananeospis manchachikuanchik. Warmisri reqsiyta sina munashanku. Noqanchik hina qharista, wapusta, kallpasapastata. Safdi, chaypachaqa Jehová yanaparqanchik. Ichapis ahina. Chaywanpis noqanchik maqanakurqanchik. Ni pi atipawasumanchu. Qawari, primayku sinri hamushan. Pay chay warmiswan parlasqanta ninku. Imaynalla waqisni. Simri. Imaynalla sinri. Simri. Moabitasmanta parlarisharqayku. Resisqaykita ninku. Willariwayku. Yachaytachu munashankiche. A ver, willasqaykichaq chay imataqa wankiche. Willawayku sinri. May valorniyuq imasniykuta qosqayku. Kayta. Manat antata munawaq? Ama chay millayta qoychu. Imata willasqaykiche. Tukuy imata. K'achitaschu kanku. A ver imanaykichaqmanta. Lechewan misk'iwan puririsha hallp'a ama yaykusun chayqa. Chay warmisman misk'isitas kanku. Wakinqa sahrayuyaywan hamushasqankuta ninku. Chayta niqkunaqa wampushkina imatapis parlayanku. Moabitasqa hermanos ninchik. Noqanchik hina Abrahampa mirenillanmantataq kanku. Paykunaqa yanapawasunman. Warmismanta parlawayku. Jehovata mana yupaychankuchu. Churanakuanchikchu? Mana. Yupaychayninchikta respetanku. Manachu noqanchikpis kikillantataq ruwasunman? Paykunaqa yanapayta munashawanchik. Manachu paykuna waq nacionesmanta nisqaqa yakutawan andatawan qorqanchik? Ma qhasillachu qorqanchik. Manaqa qolqinchikwan rantikurqanchik. Warmismanta parlawayku. Hinapis antatawan yakutawan qorqanchik yanapanawanchikpaq. Icha Jehová munan paykunawan masichakunanchikta. Puraqmanta yanapanakunapaq. Hamin, paykunata qhisachasun chayqa wampushkina ruwasunchik. Willasqayki llaqtankuman serqani. May serqankichu? Mayk'aq, piwan? Cosbi pusawarqa. Payqa Madianita. Tatanpis tatayhina kamachikllata. Imaninki? Madianitachu haranchayman hamullarqankuta. Moabitaswan Madianitaswan amigos kanku. Madianita warmiwanchu kasharqanki. Chaymanantari. Manachu Moisespis Madianmanta sacerdote Jetro wawawan kasarakorqa. Imasta Moabpi rikurqanki, willariwayku. Imaniykichaqmanta wawiqisni. Paykunama sumaqta kawsakunku. Tukuy masninku tiyapun. Mikunas, vinos, sumaq takiykuna ima. Tatasninchikqa hina sumaqtacha Egiptupi kawsakorqanku. Chayrayku kay manat antatapis millachikorqanku. Kunankamataq chay millayt antata mikushallanchikpuni. Hakusinachik Moabitaspaman. Ñawisniykichikwan sikumunkichik. Sihtiykichikqa kusirikonqanku. Manasina chay qalinchu. Phineas, Israelmanta kuraq yachachaykunapis. Ama Phineasmantaqa parlallawaypischu. Tatan kuraq sacerdote kasqanrayku payqa kamachiyta munashawanchik. Kunanqa manaña ñawpa tiempospichu kawsashanchik. Nitaq tatasninchik hina kawsayniyta usuchisaqchu. Imaqtin chayta ninki? Uyariway. Abuelosninchikqa Moisesta, Aronta uyarisqankurayku, imapitu korqanku. Egiptupi sumaqta kawsakushaspa, ch'inpampaman tiyakuq serqanku. Imapaq? Chaypi wañunankupaq. Aronqa wañuña. Pisimantawan Moisespis wañullanqataq. Noqaqa kunanpacha sumaqta kawsakuyta munani. Noqapis. Ari, haku riqsimunachaq. Tumpa suyarichik. Ñawpa tatasninchik Jehová contrampi qharikurqanku. Chayraykutaq chay ch'inpampapi wañurqanku. Simri, allinchu kaman Jehovata mana yupaychaqkunawan masichakunanchik? Ima? Imañataq kashan yuyayniykipiri? Kay hina sunsupunichu primuykamu? Kayta niway, Moisesta Jehová Moabitasta qarqunantachu nerqa? Mana nerqachu. Madianitastari qarqunantachu nerqa? Mana sina. Kay llaqtasha qarqusa kananku kashan amorreos, cananeos, heveos, perisitas. Simri Moabitasmanta nisqanqa chayqapis kanman hina karqa.
Chaytaq iskay sachiwarqa. Mana moabitas tachu, nitaq madianitas tachu. Qantaq Fineas moatpa contrampi parlasqanta nishanki. Chaywanpoqa nimata yachanchu. Zeyta purimuy, imaraykutaq Jehová moabitasta mana chinkachinata Moisés manerqa. May sagras, nimasichakunapa hina kaqtinku. Zey chayta tapurimuy chay sumaq amiguyki Fineasta. Mana yachanichu. Ichapis ahina. Paymantaqa tukuy ima yachasqanta. Nisqanpis chiqapuni kasqanta yasarqa. Chaytaq sunquyta nanachiwarqa. Payqa mana yuyarqachu Fineas marinayta. Chaywanpis Fineaspaq yanapanta mashk'aq rirqani. Chayta ruwasqaytaq kawsayniyta salvarqa. Buen día. Fineas, qanwan parlarimanchu? Ari waway, yaykumulay, kaypi tiyarikuy. Ima sutiki? Jamin, Simeón ayomanta. Jamin, kusikuni rexisuspa, allillanchu kasanki? Allillan, chaywanpis sacerdote. Yachachi himakasqaykirayku, yanaparinawaykita munayman. Imapi? Fineas, imata Moabitasmanta yuyanki. Imaraykutaq chayta tapushawanki? Imarayku Jehová Moabitaswan mana maqanakunanchikta nerqa. Paykunawan amigos kananchiktachu munaman karqa. Jehová Dios Moisésman kamachirqa Moabitaswan mana maqanakunanchikta. Chaywanpis Jehová kay hallp'amanta uchikanta herencianku kananpaq haywarqa. Chayrayku mana qhichusunmanchu. Paykunawan masichakunanchikmantataq mana ni imatapis Jehová nirqachu. Chanta amigos ninchichu kankuman? Chaytaqa yachankiña Jamin. Jehovatachu yupaychanku. Mana, waq Dioskunata. Tawachunka watas ñawpaqta leyta qowasqanchikman hinachu kawsakunku. Mana. Hina kaqtin, imapaqtaq paykunawan masichakuyta maskasunman. Icha paykunamanta yachakusunman. Chayri ichapis yanapawasunman. Astawanqa Jehová Diosta resichisunman. Jehová Dios imatachus ninanta suyanalla kanja Jamin. Chaykamataq pikunawanchus masichakuyta munasqanchistaqa allinta qawakunanchik tiyan. Moabitaswan mana maqanakunanchikta Jehová kamachirqa chaypis, paykunaqa cananeos hinallataq paalta yupaychanku. Jehovátaq sut'ita niwarqanchik. Cananeoswan masichakusun chayqa saqra ruwasqasninkupi urmasuman. Jehová Diosta yupaychayninchistataq ch'ichichasunman. Suma, gracias chay videito manta. Entonces, kunan kaita imatashi echakun semanta parlarimuyta tisunchis. Tapuysitus kapanchis. Ñawpaq tapuynin imatashi imri waqkuna ima Jaminman nirqanku Moabitaswan masichakuymanta. Imatataq nirqanku. Pitaq kutirichimuna. Amén. Moabitasqa ninke son k'achas yanapawan yakuykuta y t'anta nerqa y wapus guerraspis kasharqanku y chanta Moabitas hamunqa Abrahamanta. Eso, suma, chayta nisharqanku chane. Pero imata nerqa kay iskay tapuynin hina, imaynata Fineas Jaminta reparacharqa Moabitaswan masichakuy mana allinchu kasqanta. Wilmer? Chaypi reparacharqa que aunque mana Jehová Dios nergachu que paykunawan maqanakunankuta chaywanpis sut'incharqa que cananeo hina waq Dioskunata lantista yupaychasqankuta y chaytaq nin
mana cosachu paigunao mas chakunata y más tinchus mana Jehová Dios paiguna yupay changucho. Eso, imagina. Insakra hasta puisito niwanche. Jehová Dios tamana yupay kunawan. Jehová Dios tamana yupay kunawan kachakay amigos takay kikinchu. Hermana Eva, parlaremos. Apiscaña micrófono, parlaremos. Mana kikinchu malcuyos payunaga ususiyo kanku modasniyo kanku no cristianos ri atitan Jehová Señor nichi Jesucristo yupaychanchi paykuri kuylatista yupaychanku y no ñusqasta yupaychanku ashka hasta ruwanku kay mumani. Eso, suma, hermana Eva, suma. Pepangasta poinin y maraikuta congregación kupi piwancha amigos canapa allinta kawarikunanstia. ¿Soe? Que no todos sirven a Jehová como Simri, de todo corazón. Bien. Excelente. Imagina. Sari o Jael. Bueno, videapi ricordanche hina, Simri, Jami, Huascuna, Kikin Pueblo, Picachargancui. Entonces, con tiempo pipis, en la misma congregación podemos estar, pero cada una tiene y amigos guanchos que sean. Eso. Callaré pinerganche. Kai Sahara Zunas pa Chaupin pinerganchis kachanchis israelitas hina. ¿Echale? Pikuna takangu manchay kuna chay. Wahlado manicha. Tangawasu manchay kuna. Pikuna kankuma. Chay parafito pinishawanch. Ichaze paranche ni chay raya chenche. Pikuna kankuma. Marco. Kanman trabajo un chefe y paikunaman más chacos un chayga aisaita munawasu mi roananche pacha y sus ninta o matach paikuna roanco quinta roananche. Eso, suma. Chay bisca y fotitos capanch. Ñao pa acá fotito te churay kurimbayku, por favor. Chaymanta parlarisunchis. Eso. Chaypi aisachikushanku, ¿echale? Manchaita. Pero mira, chay pasachati y mata cara. Kepan fotito te churay campay. Chay pa kepan kan, iskay fotitos. Eso, chay. Suma. Entonces, ñajeta jawarganche, ahí se chikushan guarmiswan, chay pantay kunku. Pero mira, chay pasachati y mata casa. Y mata chay fotito pa jawachanche. Hermana y Julia parlaremos. Arichaypi pantay munasarankuy yanapananta moabitasta, o sea, chay k'achawarmis yanapawarsuman hispanisharanku chay chawpipika paytaq mana rita munasarapischu, pero llawch'iyachita munasaranku. Ajinata no anchiktapsi ruawasumay y cuidakuna chayray waskata. Eso, gracias, hermana y Julia. Entonces, primero, convencer a Sumara, ¿eh? Suma situta.
Kunan qhipan fotituta churaykanpay. Pero imata noqanchis ruwananchis tiyan. Chaymanta parlasan qhipan fotito. Eso. Mana ñutaykuchikunapaq, mana q'utiyaykuchikunapaq, mana engañarquchikunapaq, imata ruwananchis tiyan. Imata qhawashanchis chaypi. Mi hermana y Domitila. Kay amishtaqa mayta pusayta munarqanku chay Moabitash machayman. Pero payqa mana apachikurqachu, manaqa pay vencerqa chantapis pay yanapaqta maskarqa y chaypita pay yanapachikushan chaymanta hark'akunanpaq. Eso. Entonces, tapurikuna, ¿entiendes? Piensarina, sumasta investigana, ¿entiendes? Mana llutayuchikuna o mana chawkina o mana engañar pachikuna chay ratocho, ¿entiendes? ¿Entiendes? Gracias, fotito man. Pero kunan ichapis mana chayta anchata ruwawasumanchu. Imata ruwawasuma. Último tapuychito niwancha. Allillanchu kanman chateanapaq huk grupopi mana riqsisqanchik runaswan kananchik. Pitaq kutichimunman. Romy? Mana allinchu kanman, imaraykuchus mana riqsinchikchu paykunata, nitaq yachanchikchu imayna runas kasqankuta, pantachiwasunman, urmachiwasunman ima, y paykunawan kusqa parlarimunanta, imaraykuchus mana Jehová Diosta yupachankuchu. Eso, suma, ajina. Charayku kay yachaqanaq título niwarqanchik, allinta qhawarikuna, piwanchus masichakunata. ¿Entiendes? Mana convencechikunata, porque pantayman apawasunchik, ¿entiendes? Manataq munanchikchu chayta, ¿entiendes? Suti kasharqa chay video, ¿entiendes? Suma, ajinata, sumata kutichimuranchik. Gracias, hermanos. Kunan ñawpaqman rillasun por. Gracias, hermano. May sumaj. Kunan yamparizun, entonces, ukuncharizun, kay libro inchikmanta, hasta un Jesús me echaripusun. Y chaypaqtaqri, kay capítulo 111, chaymanta ukuncharizun. Kay mundo tukukuyninpi Jehová Diospi atienikuna. May sumajkuni kashan kay estudio, ¿ya? Charay tapuykunaman kuchimunaychaq sumaqta uyarimuychaq ñawirikunqaraq ñawpaqta. Entonces, ñawiripuasuntaq manunchaq Jairo. Callarios, por favor. Yes. Jesús apóstoles ni mangua señales mantawan willar. Chay señalestas ricuchinan carpa Jesús Dios pa gobernampi rey hinaña kutimuskan kaisarra mundo tukukuynimpis kaya piña cascante. Jesús ner yuya Cristos yuya profetaspis rikurimonkanko. Pantachinankupa atikostenka Dios pa ahyaskas nintapis misma. Hinapis ahyasga kakunaka mana chay yuyaswan engañachikonkankuchu. Imahtinchus yuya Cristosqa tukuypa rikunanta hamonkanku. Hinapis Jesús Dios pa gobiernompi reina kasqantaqa mana pipis rikonqachu. Chanta Jesúsqa kay mundo tukukuynin chayamuptin manchay ñak'ay kananmanta parlaqa. Payñata inteqa laqayaykunqa killapis manaña k'anchamunqachu. Ch'askaspis cielomanta urmaramunqanku. Cielopi atiykunapis tuyurichisqa kanqanku nisqa. Apostolesqa mana yacharqankuchu imaynatachus Jesusqa nisqan juntakunanta. Hinapis chay imas juntakuqtinqa runas tukuyachaqan kanku. Chay imasta rikuspa imatataq runas ruwanqanku.
Jesús nerpa runasta manchariwan wichu konkanko y machus kay mundoman hamunanta yachaspa y maraykuchu cielopi atiykunapis kuyurichisqa kankanku nispa. Jesús chayta nispa ni hayk'a hina mancha yaki tiempo kananta nisharqa. Hinapis Jesús apostolesninta kallpachananpaq nerqa. Atiwan hatun kaywanta pay hamuqtin mana tukuychu mancharinankuta. Chantapis Jesús paykunaman nerqaña. Dios chay p'unchaykunata rayku pisiyachinanta. Chanta imatata Jesuspa yachachisqasnin ruankanku Jesuspa nisqasnin juntakushaptin Jesús nerqa chaykuna qayariqtinta chiqanta sayaykuychik. Umaykichikta uqarispa imaraykuchus kacharichisqa kanaykichikqa qayamushaña nispa. Chantapis yachachisqasnin tukukuy tiempopi kawsakushasqankuta yachanankupaq. Jesús nerqa y gozach'amanta kayta yachakuychik. Ramasnin wawayariqtin laqisninpis rikhurimuptin oñi tiempo qayapiña kasqanta yachankichik. Ahinallatataq qamkunapis chay tukuy imasta rikuspaqa yachaychik qayapiña kasqayta punkupiña. Chakatapuni nikichik kay tiempomanta runasqa mana wañunqankuchu chay tukuy imas juntakunankama nispa. Jesús yachachisqasninqa paypa nisqasnin juntakushasqanta rikuspa reparananku karqa fin del mundo qayapiña kasqanta. Chanta Jesusqa tukukuy tiempopi kawsakuq yachachisqasnin yuyaspa nerqa. Chay p'unchaymanta chay horamantawan mana pipis yachanchu. Ni cielopi kaq angelespis nitaq noqapis. Chaytaqa tataya yachan. Imaynachus Noespa tiempopi karqa ahinallataq kanqa noqa kutimunay tiempopis. Chay tiempomanta runasqa manaraq hatun para chayamushaptin mikusharqanku, uyasharqanku, kasarakusharqanku. Arkaman Noé yaykuna p'unchaykama. Chaykunaqa mana repararqankuchu hatun para chayamunankama. Tukuyninkutaq chinkachisqa karqanku. Ahinallatataq kanqa noqa kutimunay tiempopipis nispa. Jesusqa chayta nispa yachachisqasninman nisharqa imaynatachus Noé tiempompi hatun para mundo enteropi karqa. Ahinallatataq kay mundo imasninpa tukukuyninpis mundo enteropi kananta. Olivos apopi Jesús uyarisharqanku chay apostolesqa repararqankucha wakichisqa kananku kasqanta. Chanta Jesús niyarqapuni allinta qawarikuychik paytataq sonqoykichik atipachikunman anchata mikhuywan anchata uyaywan kay kawsaypa yakiykunasninwan ima. Hinallapitaq chay p'unchay uqllata qankunata taripasunkichik imaynatachus trampa animalta uqllata hap'irparin ahinata. Chay p'unchayqa tukuy kay hallp'apatapi kawsaqkunaman chayamunqa. Rich'arisqallapuni kaychik tukuy tiempo Diosmanta mañakuspa chay tukuy hamuq imasmanta yusp'inaykichikpaq. Noqa ñawpaqaypita kanaykichikpaq nispa. Jesusqa chayta nispa utawan rikuchishayarqataq payta nisqa mundo enteropi juntakunanta. Payqa mana 30 chayri 40 watasninman imachus Israel nacionpi kanankumanta
kanankumantachu parlasharqa. Astawanpis payqa chay imas tukuy kay hallp'a patapi kawsaqkunaman chayamunamanta parlasharqa. Chanta Jesus kanirqa yachachisqasnin wakichisqas rikch'arisqastas kanankuta. Chayrayku nirqa kayta yachaychik wasiyuqchus yachanman ima horatachus suwa hamunan chayqa rikch'arisqayapuni kanman manataq saqimanchu wasinman suwa yaykunanta. Chayrayku qamkunapis wakichisqa kaychik noqaqa mana suyasqaykichik horapi hamusaq nispa. Chanta Jesusqa yachachisqasnin mana llakikunankupaq allin kamachiy kananmanta parlarqa. Chay kamachiyqa rikch'arisqa achka imasta ruwaspataq kanan karqa. Chaytataq yachachisqasnin sumaqtacha entenderqanku. Jesus nirqa pitas chay allin kamachin yuyayniyuq. Pitachus patronin churarqa kamachisninman tiempopi mikhunata qunanpaq chay kamachiq patronin chayamusqa ajinata ruwasaqta taripaqninqa. Chayqatapuni nikichik patroniqa payta churanqa tukuy kapuyninta qhawananpaq nispa. Hinapis chay kamachichus saqayapusqa kamachiq masisnintataq maqayta qallarinman. Chayqa patronin may sinchita hasut'inqa. Hinapis Jesusqa mana nisharqachu wakin yachachisqasnin saqraman tukunankuta. Astawanpis payqa munarqa yachachisqasnin rikch'arisqa kanankuta. Ashka imasta ruwaspataq kanankuta. Chaytataq kikinchaywan sut'icharqa. Gracias, Airito, sumaq ñawrimunki. Gracias. Kunancha uyarisqanchami natapuy kashankaypi, ¿ya? Ventanitas nichaq kicharikamaqchik kuchimunaychaq, por favor. Ñawpaqtapuy. Kay rikurin. Mayk'aqtaq manchay millachikuna thuni rikurisqa. O sea, kay tapuy sutincharinapaq kay tukukuy tiempo imataq rikurinan karqa, imataq pasanan karqa, imataq Jesus nerqa. Ima rikurinantataq nerqa Jesus. A ver, hermano Vicente. Ari Jesús janerga, kay Julia Cristo, Julia profetas, recurinanta nerga. Pero chaykuna kunan recurishan, noga kaypi riparashani kay llaqtitaypi karupi kashane, mancha jototes kashan. Entonces chay kawalikushan, chay Julia cristianos, chay Julia yachachaqkunas kawalikushasqanta. May sumaq kuchimunki hermanoy, sumaq chay millay. Thuñina ningi chay mana kay tiempo, kay tukukuy tiempo chay rikurimushan. Wala. Iskaytapuy Jesus paqnisqan juntakuqtin imatataq runas ruwanqanku. Jesus paqnisqan juntakuqtin imatataq runas ruwanqanku. A ver, amistad ahí. Manchariway
manchariman wan wichukonganku imachus kay mundoman hamunanta yachaspa imaraykuchus cielopi atiykunapis kuyuchirisqa kasqanku nispa. Eso, vale. Ari, manche. Ya, gracias, gracias. Ari, chay punit kangay, entonces, manchari kongan kuzonos nin. A ver, Jonathan. Ari chayta Lucas 21:26 pinichawanche. Kay tiempo pichapis mana kasusru akushankuchu, hatun chakushanku. Pero kay piniwanche, si tu mantawan, manchari kongangu, entonces, mana kunan tiempo hinañachu kanqa. Ajena, gracias. Suma. Waqtapuy, imatata Jesús paq yachachisqasnin higos hachamanta yachakunku. O sea, higos hachamanta imatata Jesús pi yachachisqasnin yachakunanku kasqa. Manaydo mitila. Chantapis Jesús peyachachisqashnin tukukuy tiempopi kawsakushasqankuta yachanankupaq Jesús nirqay higos hach'amanta kayta yachakuychik ramashnin wawayariqtin laqishninpis rikhuriqtin q'uñi tiempo kan qayllapiña kasqanta yachankichik ajinallatataq qankunapis kay tukuy imashta rikuspaqa yachaychik qayllapiña kasqayta punkupiña chiqatapuni niykichik kay tiempomanta runasqa mana wañunqankuchu chay tukuy imashta hunt'akunankama nispa nirqa. Chaytataq kunan nuqanchik yachashanchik ñay chay tiempopi kashanchik kay noticiaspi uyarinchik imanatataq tukuy ima manchay millachikuna kashan wañuchinakuy chanta kay paraspis tukuyniqpi urmashan granizos entonces mikhuna kaqta chinkachishan chantapis kay unquy mana chinkananpaq hinachu kashan entonces chay rikuchishawanchik ashtawan yapakushan chaypis chaytaq rikuchishawanchik chay tiempopiña kashasqanchik. May sumaq, wala karamanay cosa kuchimunki. Jesús paq yachachisqasnin wakichisqachu kananku kasqa. A ver, imaqtin wakichisqa kananku kashan Jesús paq yachachisqasnin. Jesús yachachisqasnin. Perdón, pasapushani kay kawta. Imataq rikuchin Jesús paq nisqan mundo enteropi juntakunanta. A ver, Alejandrina. Jesús nisharqa imachus nuepa tiempumpi hatun para mundo enteropi karqay ajinayataq kay mundo imashninpis tukukuyninpi mundo entero yataq kananta nisharqay. Eso, vale, suma. Ajena, ¿ya? Por ejemplo, en Churangui, hermano Gabriel. Y Chaikikin Mateo 24, 36, 39 kama, Jesús nerga, Chay Punchaimanta, Chay Oramanta Wanga, Mana Pipsia Chancho, ni cielo pica ángeles, pinita, no capis, Chay Tagata, Talla y Yachan.
chaywan rikuchiyta mancharqa discípulos ninqa wakichisqa kanankuta kay tiempopipas kichillantataq yachachiwanchik chayta wakichisqa kananchik tiyan mana yachanchikchu ima horachu shamunqa ima punchaychu shamunqa chayrayku nin wakichisqa kananchik tiyan. Vale, gracias hermano. Entonces último tapuy nish kay tapuycitos men. Jesús yachachisqas ni wakichisqachu kananku kasqa. A ver, Margot. Ari, y maracuchus Jesús nerga otra paicha cacharcancui, como Lucas 21, 36, 34, 36 mil, que allí tacahuaricuche, patatas, son huequiches, atipachicunan, anchata, mikuiwan, anchata, ufuyaiwan, kai causaipa, yaquipunas misma, ima, chaita Jesús advertir ahí, kai tiempopi, y kai tiempopa, no ganchepa, y quillanta. Suma wakichirra kananchis tiyan porque está un trampa un manco porque ya tiempo mana ni ima faltanku entonces ya no ganches o hay cristianos mana reparan que urgencias. Vale. Estamos en tiempo de urgencias tardes. ¿Sí? Ya, gracias. Sumas kuchimunki. Ya, vale. Ya, wakta puisitos kashan astumpitata hasta kuncharinapa, kallariman pacha. Ya, Jesús kay paskancha minda tukuy tiempo ga mancha ñakari tukanga. Chari? Chay ñakari tiempo pisianga nin pikunaraygot pisianga. O sea, pisianga tiempo, mana, una itacho duranga tiempo. Yañacari tiempo. Pikunaraygut pisianga. Facilito caso. Pikunaraygut. Hermananche, va a ver. Yañacari tiempo es como ningrayu pisiachisca. Eso. Vale, hermana, soma. Chay estudios respuesta. Chantapis chay tiempo ga mancharina tiempo kanga. Chari? Mancharina tiempo, ñakari tiempo, hasta más manchari tiempo kanga. Tukuy paxu chay manchari tiempo kanga. Tukuy runachu manchari kunganku, tukuychu. Tukuy paxu hermano Jonathan. Mana tukuy paxu, kay Dios ta mana reqsinkuchu, mana yachankuchu Jehová manta, mana yachankuchu imachis pasananta, chaykuna ari mancharikunqanku, urmanqanku mancharimanta. Tukuymanta ruwayta pero no ganchejqa, umancheta aycharisunchis pataman, entonces mana mancharikunchis, porque yachanche tumpitamantawan ya hasta chamushancha, kay kacharichininchis, o sea, nuevo mundo, kay estupiña kashan, Vale, gracias. Tumpita chayman kallpachaygurison ya kallpachakuna tiyan. No ganchejam mana mancharikunapas chaykan. A ver, imatas ruana tiyan nin Lucas 21, 28. Piña urimuy muna. Lucas 21, 28. Piña urimuy muna. A ver, Marco. Chaykuna gallareqtintaq cheganta sayaykuychik. Umaykichejta o qarispa imaraykuchus kalcharichisqa kanaykicheja qayllamushan nispa nerqa Jesús. Eso, vale, chay kallpachariwanchik. Ya, último etapa entonces, Jesús. Kunan tiempo entonces no ganchas kallpacharishawanchik.
Pinectata Jesús calpachashuanch, a ver, con el tiempo, pitach. Pitach encarga kushan Dios payachtan man. Calpachano anchep, mi huchino anchep, tiempompi. Hermana Julia. Micrófono tuyo, hermana, happy guchim. Kamachi aymiyuq tachuran ahí tiempo mikunata haywananchikpaq mikuna espiritualta chaywan kallpachasqa kasanchik noqanchik. Eso, vale. Gracias, hermana. Y con anchesip cheregos, chaylin niuq kamachipata sumaq preparasqat con anchisi waki mejorarganchik alimentarikunchik, ¿ya? Ama qonqanachu entonces. Imata kuna yachakunchik kaymanta. Kuchimuitan, a ver, ¿no? Tal vez. A ver, imata yachakunchik kay estudio manta. Solamente imata yachakusqallanchik, terminanchik Julio, imata yachakunki. Manale neykanchu ni mata. Domitil, hermananchik Domitil, perdón. Esos ganerga, yachachisqashnin, wakichisqa, rikch'arisqataq kanankuta. Charayku nuqanchikqa wakichisqa, rikch'arisqataq kananchikpaq imata ruwananchik tiyan, siga kay sapadial lluqsinanchik tiyan, predicacionman, mana reunionesman haltananchikchu tiyan, chantapis machayllachu sapadial kunanchik tiyan Bibliata, kay tukuy ima ashka mikunanchik kapuanchik, entonces chayta sapadial yachakunanchik tiyan, ukhunchananchik tiyan. Wala, sumaq kuchimunki hermanay, chayqa casi introtana tukuy imachu ruwananchikta chayqa sumaq. Gracias. Con ella hinaman tukuy chanchaq, kay estudiunchaqta y qotuchakuyninchiktapas tukuy chasunchaq, pero tumpita yuyaririkuni imamanta palarqanchik kay cristiano kawsayninchaq. Yawnpaqtaqa yacharqanchaq waqkunaq imatachus chiqanta ruwanku chaymantaqa yachakunchik, mana manchichikuyniyuq kanapaq. Charim, o sea, mana manchichikunachu chiqanta imatapis ruwanapaq waqkunata chaymanta yachakunku, chari Jehová Dios ninchaqta hatunchanchik chawanqa, ¿ya? Y chaymanta rikuchiykunata rikuyarqanchikta, imanatachus ñawpaq kuti palarina, chaymanta tukuychanapaqtaq allinta qawarikuna piwanchus masichakunata. Chayqa may sumaqpuni karisharqa. Chari kunan tiempo hastawanpis. Pantachik runa kama, incluso congregación pips nin Dios pallaqtan pips incluso kallamata. Porque israelitas piq pallaqtan karanku Jehová llaqtan. Chay piskunachus, por ejemplo, Fineasta pantachimon ranku chaykunaqa, Dios pallaqtamanta jóvenes karganku. Chari, entonces masichakuytaqa aqllakuna piskunachus tal vez disciplinados kanku, chaykuna cuidarkuna tiyan, ¿ya? Walej. Ajinate yacharikurqanchaq, entonces, chay sonqankuna Jehová yupaychakusunchik, ya kay semana. Anuncios. Ima anuncios tiyan, a ver, por favor, Gabriel, kanmanchu ima sutincharimunayki. Asamblea manta hermano, mana gonganachu jepan semana asamblea capuancha. $8 de mayo capuancha hermanos asamblea. Ya entonces mana gonganapa día domingo chaita. Asamblea chanta precursores pas, reunión de precursores, canga precursores regulares pas, día sábado. Sábado 8, perdón, y domingo 9, asamblea, chaita. Chanta kepan semana, mana, unandiajina, mana, tanta kuikangachu, y maraiguchu asamblea capuanchi. Chay kashan. Ya, gracias. Gracias, hermano. Entonces, vamos con ganacho, kepan domingo ta asamblea kanga. Kay domingo ta normal, pero
Chaypaq tal vez qhipan nata domingo sumaq yuyaychariwasun imaynatach internet utilizanata internet kunanqa masun naqtachu kanqa asamblea masun naqtachu sino internet megas antikusun wakin mana kapuanchos chay kipitu kanchaga internet ma kapuanchaga entonces megas antikusun entonces chay kashan entonces domingo estamos hinchariconga seguramente hermanos ni chayta sumaq uyarinkichaq domingo paq precursores sábado kanga reuniones precursores sábado superintendentewan domingo asamblea ya gracias entonces tukuichason otuchakuininchaqta uqtakiwan kay taki kashan a ver 44 taki ya 44 taki nin chay taquita entonces taquirison songo akisqa mañakuynin chay taquito cuitado entonces hermanunchaq chay pichukashan Peter mañakuyan tukuichawaq Peter may Peter ya listo mañakuyan tukuichaq listo gracias. Mañakusu, may munasqa tatayku Jehová, kunan ch'isipi qaman uqtawan qayaykamuyku pachis rispa Jehová, imaraykuchus kunan ch'isi qamanta astawan yachakurqayku Jehová. Yachakuyku qam may kuyakuyniyuq kasqaykita Jehová, imatachus kunan día yachakusqaykuman hina kawsakuyta munayku sapariya Jehová. Jehová yachakuyku qhipa p'unchaykunapi kawsakushasqaykumanta, may sut'ita reparayku wakichisqa kanaykupaq Jehová. Manataq pantanaykupaq Jehová chantapis yanapayniykita mañarikuyku Jehová. Jehová pantaq runasqayku
Imapipis pantaykuma Jehová, yuyaypi parlapipis Jehová, chayraykus perdonikita mañarikuyku Jehová. Jehová kay mañakuyta chayachikamuyku, k'ata wawayki Jesucristo sutinpi. Amén Jehová. Hola Peter, buenas noches. Buenas noches, hermanos. Hermana Domitila, hermana Marta, hermana Eva, buenas noches. Saraí, Gabriel, Buenas noches, buenas noches. Marco, hermano René. Buenas noches, hermana Martita. Hola, Daniel. Buenas noches, hermana. ¿Cómo están? Hola, hola, Imaynaya, hola, Peter. Hola, Domitila. Hermana. Hola, hermana Máxima. Máxima. Buenas noches, hermana Máxima. Buenas noches, hermano. Hermana Marta. Buenas noches, hermanita Máxima. Maximita, buenas noches. Buenas noches, hermana. Buenas noches, hermana Domitila. Hola. Alegría, hermana. Campo de Cachana, hermana. Ay, cuidado con que hermana. Cose con ella como saigimanta.